Ihuriro Alliance Fleuve Congo rifite umutwe M23 urwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo ryagaragaje ko ryatengushywe cyane nyuma y'aho hafunguwe abatari ku rutonde rwabo ryasabye ko bafungurwa. Ni mu biganiro byabereye muri Qatar kuva muri Werurwe 2025 aho impande zombi zasabwe gufata ingamba zirema icyizere ndetse ingamba zishimangira ko zifuza gukemura amakimbirane zifitanye kugira ngo amahoro aboneke. M23 yo yarabyubahirije mu ntangiriro za Mata ikura abarwanyi bayo mu mujyi wa Walikale ndetse no mu bindi bice bihana imbibi n'uyu mujyi. Icyakoze rero yanateguje ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko nizongera kuyigabaho ibitero izongera kwisubiza utu duce. Iri huriro kandi ribinyujije kuri Qatar ryasabye ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nayo yarekura abantu barimo abanyapolitiki n'abasirikare bafunzwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko bashinjwa gukorana n'iri huriro cyangwa se kuba abanyamuryango baryo. Bivuga rero ko M23 yahaye Qatar urutonde rw'abantu barenga 700 bafunzwe na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagombaga guhita bafungurwa, ariko ngo nta numwe muri bo urafungurwa kugeza n'uyu munsi. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yanagaragaje ko yafunguye abantu 5 barimo umudepite wo mu ntara ya Haut-Uele, gusa M23 yo igaragaza ko abo batari ku rutonde rwabo yasabye ko bafungurwa. Abafunguwe rero nabahoze bakorana n'uwahoze ari guverineri wa Haut-Uele akaba na murumuna Colonel Nanga uyobora M23 witwa Christophe Basiane Nanga rero aherutse guhungira muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu mu gihe yakekwagaho gukorana n'umuvandimwe we yahoze mu ihuriro Union Sacrée riri ku butegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mbere yo gufungwa amezi 6. Ingamba zirema icyizere rero n'izingiro ry'ubwumvikane bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na M23 kuko ni kimwe mu by'ingenzi byari gushingirwaho mu gutunganya inyandiko ihuriweho n'impande zombi. Hari amakuru rero avuga ko nyuma y'icyumweru intumwa za M23 ziridoha muri Qatar zamaze kuvayo kandi ngo ko nta zitigeze nyine zishyira umukono ku nyandiko ihuriweho bitewe n'uko leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yanze kubahiriza icyifuzo cyabo. Reka nkomeze aya makuru kandi muri aya makuru nkubwire yuko ingabo z'u Burundi ziheruka koherezwa muri Kivu y'Amajyepfo zahahuriye n'uruva gusenya. Leta y'u Burundi iherutse kohereza mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo abasirikare bo mu mutwe w'ingabo zidasanzwe kugira ngo bahangane n'umutwe wa twirwanaho uri mu ihuriro Alliance Fleuve Congo rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bitandukanye rero n'ibisanzwe, aba basirikare hamwe na bagenzi babo mu rwego rw'ubutasi babarirwa mu magana boherejwe bambaye imyambaro ya gisivili bambuka banyuze mu gace ka Ubwari gaherereye mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'ikiyaga cya Tanganyika. Bageze muri Ubwari rero bakomereza mu gace ka Rugezi na Rurenge muri Minembwe muri Kivu y'Amajyepfo. Nk'uko rero amakuru ava mu bashinzwe umutekano byemeza ngo hari hashize iminsi leta y'u Burundi igaragaza ko amakimbirane yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo akwiye gukemurwa binyuze mu biganiro bya politiki. Bikekwa rero ko kohereza abasirikare bambaye imyambaro ya gisivili byari mu rwego rwo kwiyoberanya. Mu mirwano yabereye muri utu duce two muri teritwari ya Fizi tariki ya 15 Mata, ingabo z'u Burundi zapfushije abasirikare benshi. Icyakoze ntabwo umubare w'abapfuye ndetse n'inkomere uramenyekana kugeza n'uyu munsi. Tariki ya 18 Mata rero bamwe mu basirikare bakomerekeye muri iyi mirwano bashyizwe mu bwato bunyaruka kugira ngo basubizwe i Bujumbura banyuze muri Tanganyika. Uru rugendo ntabwo rwagenze neza kuko ubu bwato bwarohamye mu kiyaga cya Tanganyika ndetse hapfamo abasirikare 12 barimo 9 bari bakomerekeye muri iyi mirwano. Ingabo z'u Burundi kandi zikorera muri Kivu y'Amajyepfo kuva mu mwaka wa 2022 ubwo zatangiye kuhakorera hashingiwe ku masezerano y'ubufatanye mu by'umutekano ibihugu byombi byagiranye, yaba Burundi ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aya masezerano rero yavuguruwe muri Kanama 2023 zemererwa no gukorera mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Hashingiwe rero kuri aya masezerano u Burundi bukaba bumaze kohereza mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ingabo zirenga 20,000 gusa zananiwe gufasha leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kwisubiza ibice byinshi ihuriro Alliance Fleuve Congo rigenzura kuri ubu ngubu nyine byamaze kujya bazifata. Reka nkomeze kandi nkubwire ko hamaze kumenyekana igihe Papa Francis agomba gushyingurirwa. Vatican yatangaje ko mu muhango wo gushyingura wari umushumba mukuru wa Kiliziya Gatolika ku isi Papa Francis, umuhango ugomba ngo kuba ku ya 26 Mata
2025 ku isaha y'isaa 4. Urupfu rwa Papa Francis wari umaze imyaka 12 ayobora Kiliziya Gatolika ku isi rwamenyekanye ku ya 21 Mata 2025 aho yitabye Imana azize indwara yo guturika kw'imitsi y'ubwonko ndetse no guhagarara k'umutima. Kuri ubu abakaridinali bose berekeje Vatican aho biteganijwe ko kuri uyu wa 22 Mata bagombaga guhura kugira ngo bategure umuhango wo gushyingura mu cyubahiro Papa Francis. Vatican kandi yanagaragaje ko amafoto y'umurambo wa Papa Francis mu isanduku ifunguye aho yagaragaye yambaye ikanzu y'iroza, ingofero ndetse n'ishapure mu kiganza. Kugeza kuri ubu umurambo wa Papa Francis uri muri chapelle ya Santa Marta aho yari yariyemeje kuba mu myaka 12 amaze ku bushumba bukuru bwa Kiliziya. Biteganijwe ko arajyanwa muri Bazilika yitiriwe Mutagatifu Petero ku ya 24 Mata 2025 aho umurambo uzaguma aho kugeza ku munsi wo gushyingurwa. Abayobozi batandukanye ku isi kandi bamaze kwemeza ko bazitabira iki gikorwa cyo gushyingura Papa Francis barimo nka Perezida wa Argentine Javier Milei. Donald Trump nawe yatangaje ko azerekeza i Vatican ari kumwe n'umugore we Melania Trump. Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa, Volodymyr Zelensky wa Ukraine ndetse n'abandi nabo bamaze kwemeza ko bazitabira umuhango wo gushyingura Papa Francis witabye Imana. Reka nkomeza aya makuru kandi nkubwire ko Perezida wa Togo akaba n'umuhuza w'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo washyizweho n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe Fauresos na Nyasibe yaganiriye na Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda ku mutekano w'akarere. Uruzinduko rwa Nyasibe mu karere rwatangiye ku ya 16 Mata 2025 ubwo yajyaga i Kinshasa, akaba yari hashize iminsi 5 inteko rusange yemeje bidasubirwaho ko ari umuhuza w'ibi bihugu. Icyo gihe kandi yahuye na Perezida Felix Tshisekedi baganira ku buryo amahoro n'umutekano byaboneka mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no mu karere muri rusange. Ku gicamunsi rero cyo ku ya 21 Mata, Nyasibe yakiriwe na Perezida Paul Kagame i Kigali ndetse banaganira ku ntambwe zimaze guterwa zigamije kuzana amahoro mu karere. Ibiro bya Perezida wa Togo byasobanuye ko Nyasibe yageze i Kinshasa agiye gushimangira ubushake afite bwo gukorana n'abandi bafatanyabikorwa mu gushaka igisubizo kirambye cy'amakimbirane y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Perezida Yoweri Kaguta Museveni kuri uyu 22 Mata nibwo yatangaje ko yakiriye Nyasibe banaganira ku byo Togo na Uganda bihuriyeho ndetse n'umutekano mu karere muri rusange. Nyasibe kandi yagiye ku butegetsi asimbuye Joao Lourenço Wangora ku nshingano y'ubuhuza, aho muri Afurika yunze ubumwe yamusabye kubakira ku byagezweho mu biganiro bya Rwanda byatangiye mu mwaka wa 2022 ubwo umubano w'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wazambaga. Umuryango rero wa Afurika y'Iburasirazuba yase n'ubukungu bw'iterambere rya Afurika y'Amajyepfo SADC yasabye ko ibiganiro bya Rwanda bihuzwa n'ibya Nairobi mu rwego rwo gushaka amahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'akarere muri rusange. Kugira ngo ibiganiro bya Rwanda Nairobi kandi bigende neza, Nyasibe azakorana n'abandi bahuza bashyizweho n'iyi miryango ibiri y'uturere bo bafite inshingano yihariye yo guhuza abanyekongo kuruta guhuza ibihugu byombi yaba u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Reka njye mu karere ka Burera nkubwire ko abaturage bo mu karere ka Burera biteze igisubizo cy'ibura ry'amarimbi mu gishushanyo mbonera gishya. Ubuyobozi bw'aka karere ka Burera bwatangaje ko hatangiye gutegurwa igishushanyo mbonera cy'imikoreshereze y'ubutaka cyitezweho gukemura ibibazo bitandukanye birimo no kutagira amarimbi yujuje ibisabwa bituma abaturage bashyingura mu buryo gakondo. Imirimo yo gutunganya igishushanyo mbonera rero cy'imikoreshereze y'ubutaka muri aka karere yatangiye ku ya 17 Mata uyu mwaka. Munyembaraga Jean de Dieu rero yabwiye igihe dukesha iyi nkuru ko kutagira igishushanyo mbonera bituma abaturage bashyingura mu masambu yabo, nyamara gahunda iriho ari uko bashyingura mu marimbi rusange. Umuyobozi w'akarere ka Burera wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu Nshimiyimana Jean Baptiste nawe yavuze ko bari gushaka uko ibi bigomba gukemurwa burundu. Umukozi we ushinzwe imikoreshereze y'ubutaka mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubutaka kizafatanya n'akarere gukora igishushanyo mbonera cy'akarere ka Burera witwa Rutagengwa Alexis ahamya ko baramutse batagize imbogamizi bahura nazo, umushinga batangije mu mezi 8 uzaba
ugeze ku musozo. Reka nsoreze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nkubwire ko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yahagaritse inzira za diplomasi n'Ubushinwa kugira ngo Ubushinwa buzabanze busabe inzira y'ibiganiro bigamije guhosha intambara y'ubucuruzi iri hagati y'ibihugu byombi. Intambara y'ubucuruzi hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubushinwa kandi yatangiriye ku kongerera imisoro ku bicuruzwa byinjira muri Amerika bivuye mu bindi bihugu birenga 90. Trump avuga ko yunguka igihugu cye ntikigire icyo gikuramo. Trump kandi yabaye ahagaritse imisoro ku bindi bihugu mu gihe cy'iminsi 90, ariko uw'145% washyiriweho Ubushinwa ugumishwaho, nabwo bwihimura bushyiraho umusoro w'125% ku bicuruzwa biva muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abahoze ari abayobozi muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika ndetse n'umuyobozi wo mu rwego rw'inganda bemeje ko Perezida Trump akomeje kugaragaza ubushake bwo kugirana ibiganiro na Perezida Xi Jinping, bityo ko izindi nzira zose za diplomasi zigomba guhagarara. Ryan Hus wahoze ari umuyobozi ushinzwe ibirebana n'Ubushinwa, Taiwan ndetse na Mongolia mu kanama ka Amerika gashinzwe umutekano w'igihugu cyangwa se National Security Council mu gihe cya Perezida Obama, yabwiye ikinyamakuru Politico ko Trump ashaka kuganira na Perezida Xi nk'uko yagiye aganira na Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin. Amerika yo ifite gahunda yo gukoresha ibiganiro bigamije gusonera imisoro ibihugu bimwe nk'intwaro yo kubihuza ndetse no kwibuza gukorana ubucuruzi n'Ubushinwa. CNN yo yerutse gutangaza ko Amerika itegereje ko Ubushinwa buzayisaba kugirana ibiganiro kuri iyi ngingo y'imisoro yakomeje kwiyongera umunsi ku munsi. Minisiteri y'Ubucuruzi y'Ubushinwa yo yatangaje ko izihimura ku gihugu cyose kizagerageza gusinya amasezerano abangamiye inyungu z'Ubushinwa. Nshuti bakunzi ba The Point Africa, munyemerere mbashimire mwese twabanye muri aya makuru kuva atangiye kugeza arangiye. Gusa gukanda subscribe kugira ngo tujye tubona kenshi mu makuru tugenda tugutegura hano kuri The Point Africa. Ariko niba wanyuzwe kandi like kandi share usharinge bagenzi bawe, inshuti n'abavandimwe, ariko kandi ujye muri comment wandike. Ni The Point Africa, amakuru ni buri mwanya.